So guys, Karbi ANGLONG. Welcome to my YouTube channel, GENU Vlogs. Aji rading tano video da bangwe angke non bondhu pinang ma hedi ingke kini bangke bisi ke travel vlogs de manai ma didi ingke mane hongta damun idal ke alamang ke lasi pini abi vlogs bang ingke kalidat post tami ni ke tuning ni ke dam Sikkim ke dam vlogs do lasi hola first episode bang le chethanang mane any experience nang chethan po ko sonjan ma nasi kado tomda juthui ano kelang lapen video boring hak ta hai stami pai vedalo ke yo lasi hong ladam long le travel vlogs bidang ma di inke koson lonte lasi pini bang ke la Sikkim kedam mane experience alam na chethan po lapen nang den bom tha vlogs bang lasi koson si da Karbi ANGLONG met Sikkim anile dama lasi kado tomda nang lang tha juthui ano kelang lapen ale tom channel ki mila bolte like share subscribe tha lapen nang le tom ni Instagram na follow le lang polote na follow no GENU Vlogs po lapen subscribe no lapen share no jurpi tom han share no lapen pini vlogs bang ke tante pangcheng nang di la intro bang le pangcheng tu pina. So guys, lapen nitum hello lapen kajo dum ta wanglap lo railway station long wang lo lapen evening upor 5 alom lo 5:30 alom so kaje tong lap lo lapen 6 o'clock ke train kar lo den upor lo lapen ke nitum e jolo ke sang ke hota jalpaiguri 6 ne 5 AM along le dam lo that pen ke isi adim arju dam lo mane hotel arju dam lo hedi mane guidelines lo son arju dam lo mane ke that pen ke nitum sumo si reserve pon lo sumo humni lo ke pon that pen ke nitum dam bom lo la that pen ke Gangtok le dam pen elong adim la langtha clip bang le ang thona.
non si hotel di damlo ni ditam Everest residency means a hotel men lo la dat pen ke itum penan sota kilak lo ajat lo la dat pen ke asin bang ke la dat pen sop tunta fresh up lo ajat et lo ke sop ta mane ki jui dam han mane hedi adim adim ki jui dam han sop ta ready la la ben ni dum ke chengsi waterfall kelang dam ke baktang waterfall pu waterfall la lang misen apen lain tanang di dam ta la jiti hedi la Sikkim area nangil lutpan dedi mane oppo mane kona pirthe se wang jila pa tenglo mane hedi inglong ari react mane hedi hun milan side me hedi bo lang mi pengan ektom hedi ining pe ing samjinan lo inke arum sita mane ektom lang roi ri ta do inke inglong ane ke lang mi nang tom la sin mang lang thuno ektom lang mi pengan la so sin mang lang thu thade ekdom lang mi pengan inglong ri ri ma didi ekdom ning samjin an lo mane bellek hawa ho mane kadon da lag lo ajat lo ke an kangcher lo ke da ben isi hotel do tasi po hotel tasi po bo la da han thu chomi pik pengan ho mane lang tha nang tom la so klis mang lang thu tha de so non itom hotel lo ane bangalo anchui pan se itom alomso cinematic shot mang tha view lang me pengan so lang tadi video bang so tapi man la depen ajutang la jalong ke depen ke la so la hotel pen la so thak isi mane tasi viewpoint pudo mane la ke ektom te mane ing chechar la belo hedi la so dem no hedi tame hun milan side ajat side ma hedi mane an thek long edelo tame akang tui nai mane ing long tu isi la so viewpoint la ke do hedi ektom ning samjinan ho mane lang ektom lang me pingan do lang tanan to at least mang tu thade ko lang me pingan bên tum tasi viewpoint lang det pen ke ni tum chơi vàng lo là ni tum ke là cái đồ hotel lo chơi vàng thu lo là det pen ke हम so dak sang lo là det pen ke gela mg mark pudo mane sikkim ben ke thang nai market hadi mane mg mark pudo
ladar ni dum dam lo ge dim lang misen an ho mane la so clip sa lang tu tha de ako lang tu tha de Pardon! Kalau me ekdom इसमें सेनो misalnya train में itu kira है मैं क्या कौन ले लो Bijang le lo nisi. Oke. Baca ikon tado. Level 3 naik baca yo. Naik tado. Dah. Namang ko. Mo nang litum la MG Mark Gangtok di MG Mark long la lang tang erlo plo te di long adim ta dam thamane adung het lo la so dung het lo elong adim do Thakur Bari temple po la so chingden malo MG Mark chingden malo mane di lang misen act mane ining samjin an ho arnam historical la hormone do la plo da kan hedi ke lang ha la so clip sa lang tu tha lang misen clip sa di tante like a guy, you could treat me right. Way oh, way oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, way oh, oh. I could be the best thing in your life. Way oh, way oh, oh. You got me singing. Way oh, way oh, oh. You look like a guy, you could treat me right. Way oh, way oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, way oh, oh. I could be the best thing in your life. Way oh, way oh, oh. Maybe let's take a drive, take a drive. So guys, lahan lo pene a journey ke same second episode ta dotu lang la se wala second episode bang ge mane kwansi tutel budget da ma ge koson ma experience mane na tham thu pam ka po la pen pini video bang ge lan velon mane boring o ta nang nagi la mang ge so video he di la mang ge mane ne bisi bhakte ne travel blog si manai ma di inke nane yo bondho cheng ma di lockdown lo ke hong dam long le ma ti ajat lo ke video manai taในร้านเลยได้เลยสมัยร้านนี้ก็ทำจังvideo si nong la review po la pen la so video bang lang misen plate like share subscribe tha la pen comment section na bi thanang li tumta traveling tung ma means la son Sikkim la that pen ke na ne sim la pen nang li tum comment section na bi thanang li tum la son travel lo plate kunna si mane ki juidam i means a kilo means kunna si nang li tum travel kang tung ma la si comment section na pitha la pen ko so dim si ang tum jui kang tung ma la si tonte pini blog video blogs lan vet po la si next second episode bang chetong thune hola dar bang si bc experience alam chethan po la pen so Kardong lapen kadoy dum ta domi thak me lapen please do like share subscribe GENU blogs lapen 10k subscribe the plank the policy please men nang share pitha untik nang share pitha lapen tante pini video bang lan vet po la si next episode let's dong thune la si stay home stay safe lapen never give up